Ila sunat Jeiso. Abaibai akata kostoikyok en tugul ole omiten. Nekimwochini kongoi Jehova amun kokoribech ak kondoisewech kong'eten kebesien wikit nikonye akoi betutab raini. So nenatachin inye neikosech en radio ako neikerech en video ale itakat sobit ketestai kibagenge. Kaniset nomiten tugul ko AGC Keongo. Kikurenan Modesta Chirchir ako amache kebe taitab Jehova yekinomi tugul kibagenge tuyet ko kotomo kemwoe ng'alek chemi aba kukurkat aeng koititityo. Ako mi Jehova hekalunyin netilil ngosis emet komugul en tainyin. Ongesao. Jehova kwanda, Jehova weri, Jehova tamirmiriet netilil. Kanyon taing'ung Jehova en betutab raini. Sobit amwaun kongoi kwandanyon amun nyolchinin torornatet ak kalosunet. Kongoi amun koiribech ak indoisewech kong'eten kebesio akot en wikit nikonye. Ko koiribech Jehova nenyon. Ko indoisech akot ichek kora chekosech akot ichek kora chekere Kiptayat. Ko kongoi amun imi koboto ichek kora akikoshine kosomutikab mugulelwekwak. Ara kitesetai Jehova akot en tuyet nebo betutab raini. Indoisewech kora kwandanyon. Sobit kora koek otisiet nenyolu akot en taing'ung. Ara yai mageng'ung en tuguk tugul amun asokoyoni en kainet nebo Jeiso Kristo Yetindenyon. Amen. Kibendi kemwoe kayanetab chekiyokto. Ayani Jehova kwanda, Kamuktaindet, Yoindetab kipsengwet ak ng'wony, ak Jeiso Kristo werinyin, nekikinege, Kiptayandenyon, nekikimanach en tamirmiriet netilil, ak kisibergei ak Maria, kikinyalili en bolotetab Pontio Pilato, kikikartat, kiime, ak kikitub, kiwoldab chekikobek, king'et en betutab somok, komong en chekibek, kiwo barak kipsengwet, ak koteben eutab tai nebo Jehova, kwanda, Kamuktaindet, tun nyone kokeny, korwokyin chesoptos ak chekikobek. Ayani tamirmiriet netilil, kaniset netilil, nebo emotinwek tugul, yamdaetab biik chetililen, nyoetab kat, nebo chalwogik, ng'etietab borwek, ak sobondab koikeny. Amen. Kilasu Jehova ngunon, negonega berurenyin, kilasu kwanda ak Jeiso, ak tamirmiriet netilil. Amen. Boroindo neisube ko boroindo nekiibe magutik chekitinye koba taitab Jehova en saet. Ako kotomo kebendi ketieni tiendo 162 nemwoe kole achame Jeiso weritab Jehova. Ak yeibata kebe tugul taitab Jehova en saet kondoisewech Daisy Chelangat. So otokotin sobit kebe tugul taitab Jehova en saet. Jeiso sigome, atame
potaman Jesu sigome. Somo atame ine mugulelanyo amungi sipotama Jesu sigome atame weritap Jehova atame weritap Jehova atame weritap Jehova amungi sipotama Jesu sigome. Potama Jesu sigome atame weritap Jehova atame weritap Jehova atame weritap Jehova amungi sipotama Jesu sigome. Potama Jesu sigome atame weritap Jehova atame weritap Jehova atame weritap Jehova amungi sipotama Jesu sigome. Kongoi en tiendo nekakenyoru ongesau. Jehova kwanda werit ak tamirmiriet netilil nangebwan taing'ung en saisiek cheuchu nangewech kongoi en ripset ak chomyet noton nekairibech. Jehova nyoiwech tililutikchok chekakelel Kiptayat chekaketiech chekokeker ak chekakebwat chemanamgei ak taing'ung kesome nyoetab kat Kiptayat sikongesoe sani Kiptayat koit kabarak kipsengwet. Jehova nangewekun kongoi en ripset noton ne inegen nekoiribech en arawek chu koe chechang kokoba Kiptayat baka nguni kemi arawetab 7 Kiptayat kemi kechomegei. Kiwekun kongoi Kiptayat ak ilosun. Jehova nangesochin biikab emoni Kiptayat nesobe amun en miondo noton nemi Kiptayat ko kakisochi icheket sikobit itiny ak inyaa icheket Kiptayat. Akot chemi sipitalisiek Kiptayat kosinyaa icheket. Chetindoo mionwogik cheterter Kiptayat kosikochi kasobet ne inegen Kiptayat. Nanosochi Kiptayat kora lagokab sugul chemi en korikwak Kiptayat chemi en nguni amun en miondo nekiit nekibore corona. Kosikobit irib ichek Kiptayat kora ak ikochi ng'omnotet. Kiptayat chemoe kobendote ikochi kora ng'omnotet ne inegen. Jehova yemoche ot kiyoptoi ng'olyondoning'ung Kiptayat nesobe kosikobit itinye kora en korotikuk chetililen. Yemoe ot kikoitoi ng'olyot Kiptayat kosikobit itekimitech ak ikonech kora komong'unet Kiptayat.
biik chekose kora en kaa Kiptayat nesobe koikeny ak biik chekere ko sikobit ikochi ichek kamong'unet ak ikochi kora kayanet sikobit kolosun kora ak kotororin Kiptayat. Kiptayat non kesochin kora biik cheterter chemi korikwak sikobit itiny ichek kora ak ikochi kamong'unet. Kingen kele momi kanisa en betutab nguni Jehova nekakisochi kele sikimit ichek ak ikochi kora kamong'unet Kiptayat sikobit ngeyote Kiptayat kanisosiek ko sikobit itiny ichek kora ak ikochi konai Jehova nesobe sikobit ot ngobwone kanisa Kiptayat komi kochobotin mugulelwekwak Kiptayat nesobe. Jehova nekasochi kora biik cheterter Kiptayat nesobe chemi sipitalisiek cheterter Kiptayat chenyoise Kiptayat ichek ko sikobit itiny ichek Kiptayat ak ikochi kora konyoiso en ng'omnotet ne inegen Kiptayat sikobit Kiptayat ngomi kora cheripse Kiptayat ko sikobit kora ikochi ng'omnotet ne inegen Kiptayat nesobe koikeny. Jehova kanon asochi kora redioisiek cheterter Jehova nesobe koikeny sikobit ot ngwomdo biik ng'olyondeng'ung Kiptayat ko sikobit itiny ichek kora ak ikochi ng'omnotet kora ne inegen Kiptayat. Kiosochi kora pastaek cheterter Kiptayat chemi emotinwek cheterter Jehova yemoe kwomdo ng'olyondeng'ung Kiptayat nesobe koikeny ituch kora en korotikuk chetililen amun kingen kele ngiomdo ng'olyondeng'ung Kiptayat komabaibai kipyaitwek shetani ko kakikirinde en kainetab Jesu sikobit ngiomdoi ng'olyondeng'ung Kiptayat nesobe koikeny ko sikobit kora kotinyok ak kotiny biikuk Jehova akobit kora koshach mugulelwekab biikuk Jehova. Kingen kele kokiyat kora mung'arosiek cheterter Jehova nekakisaa Kiptayat kele siterech en mioni Kiptayat nesobe koikeny sikobit komanam biikuk Kiptayat nesobe koikeny sikobit kora ituchen korotikuk Kiptayat ak indoisechi Kiptayat nesobe koikeny en yebendote siyeku ribindenywan Kiptayat en yetyeche Kiptayat yeku ribindenywan ak yeku kora kamong'unetnywan Jehova amun kasaa Kiptayat nesobe koikeny ak angen ale kakokasak en taing'ung Jehova nesobe. Kasaa Kiptayat akobo sukulisiek cheterter, kasaa Kiptayat akobo kora biik chemi sipitalisiek Jehova nesobe. Kanai ale chemasaa kora Kiptayat koit Kabarak Kipsengwet Jehova kasaa chuton tutikin koit Kabarak Kipsengwet en kainetab Jesu netindenyon amen. Kwandanyon nemi Kipsengwet, ingotililit kaineng'ung, ingonyo bounotetng'ung, ingoyayak en ng'wony mageng'ung, kou yekiyai en Kipsengwet, konech raini amitwogikyok chebo ra, ak inyoiwech kalelutikyok, kou yekinyonjini katelelwech, amemutech olemi yomset, ako sorwech en neya, amun eung bounotet, ak kamuktaet, ak torornatet, akoi koikeny. Amen. Kongoi mising en boroindo nekokeib nebo saet sobit koberurech Jehova ak kotestai koyoiwech nemie. So boroindo nekibendi en nguni ko boroindo neokochini lagokab Sunday school kolos Jehova en tiendo netindo ak komwa ng'alekab metit otokotin lagokab Sunday school. Heavenly Father, you are wonderful, you are marvelous, you are excellent. We worship you, Lord, because you are wonderful and you make us sing a song. Heavenly Father, you are wonderful, you are marvelous, you are excellent. We worship you, Lord, because you are wonderful and you
worship you, Lord, because you are wonderful and you make us sing a song. Praise God. Praise God again. My name is Abaka Shiroti. I have a main verse from the book of Ephesians chapter 4 verse 13 says, I can do all things through Christ who strengthens me. Praise God. Praise God again. My name is Abel Peter. I have a memory verse from the book of Psalms chapter 89 verse 46. It says, Lord, will you hide yourself forever? How can your anger burn like fire? Mathayo kurgat tisap koitet agenge komwoe kolen amorwoi simakirwokwok. Praise God. Praise God again. My name is Faith Ebet. I want to share a memory verse from the book of Proverbs chapter 16 verse 31. It says, long life is the reward of the righteous, and gray hair is the glorious crown. Psalms chapter 125 verses 1. It says, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken but endures forever. Proverbs chapter 20 verses 24. It says, a man's steps are directed by the Lord. How then can anyone understand his own way? Praise God. Praise God again. My name is Abel Kiprotich, and I remember verse from the book of 1 Corinthians chapter 16 verse 14 and say, do everything in love. Omangu ratuptem kaitet tamanak lo komwa kole ame borionchi chitab kokweng'ung en lembech. Kongoi mising lagokab Sunday school amun kaoib boroindo oot Jehova eng kebeberta nebo tienwogik ak ng'alekab metit sobit koberurok Jehova ak kwaiwok nemie. So boroindo nekibendi any en nguni ko boroindo nekinyoru sirutik chetililen ako kotomo amache kebe taitab Jehova en tiendo kilosu Jehova en tiendo nemi 164 en tienwogik chekilosunen Jehova nemwoe kole nenyunet Jeiso. So kitieni tugul agenge ak yeibata kenyoru sirutik chetililen.
noti alasune ateni tenda nebo ima ateni atorore nyetinenyu ateni tenda nebo ima atenoti alasune. Kana kata kora kostoikyo kakokwekyo gereji ngaine netilil nebo Jeiso ale Bwana Yesu asifiwe. Akitya amwochi Jehova kongoi ne kakotoretech sikobit kimuch keityi tuyet ne kaketou eng saisiek chekakebwa anan dakikaisiek chekakebwa. Nomoche atachen kora eng boroindo nebo sirutik chetililen kikuren Faris Chirchir akosome kebe taitab Jehova kotomo ketou ongesau. Kimi taing'ung Jehova nenyo sikobit kemwa kongoi neo mising. Kongwamu chomyet neiting'enech, kongwamu riranosiekuk cheechen. Nekimuchi Jehova kotakesiai sirutik chetililen ak kekas ing'ololwech Jehova kobun sirutik choto. Kongoi eng biikuk chebeit ak chekere Jehova eng olimbo gaa. Akisochi ichek tugul eng kainet netilil nebo Jeiso kele sikobit kobunchi kaberuret Jehova ng'oliot neiwendi ikochini ichek Jehova. Yeiberuri ichek ibwatech akichek makisakiyoni eng kainet netilil nebo Jeiso ne Kiptaiyandenyo. Amen. Kakebwa eng konetisiet ne kakebunu boroindo nekakebwa nekit kasarta nekakoib wikisiek. Ko ng'oliot nekitonone eng konetisioni kokebwa koi betutab rani ko boisietab tamirmiriet netilil eng emetab biik chesoptos ko kikitou keker kong'ete taunet boisiet nekitinye tamirmirietab Jehova akitya kebwa kot keitu betusiek chebo akot Joseph eng emetab Misri akitya kebwa ko emetab Babylon ole kakinyoru Daniel kotinye kimnotet nebo tamirmiriet netilil nekikibakakta yoto ko kakeker boroindo neibe tamirmiriet netilil eng somanet. Nomoche ketesetai kora yoto betutab raini kotakemite ng'oliot nekitonone ko nemwoe kole boisietab tamirmiriet netilil eng kokoitoetab ng'omnotet anan eng kutit nebo Kingeresa kemwoe kele the Holy Spirit and knowledge and wisdom. Tos ne boroindo netinye tamirmiriet netilil eng kokoitoetab ng'omnotet? Ko kikiker sobetab Joseph eng emetab Misri ole kisorundo emetab Misri ing ng'emisiet nekitoityi nebo rubet akitya keker kora ole kasorundo emetab Babylon Daniel kangokuyechi laitoriat tuguk chebwone eng tai nekit nemoche koui mising kikuyo tuguk chebwone eng kenyisiek chemi tai. Lakini eng ng'omnotet nekikochi Jehova Daniel ko kimuch kokuyo tuguk chebwone eng tai akitya konyor naet nekararan. Amache anyun betutab rani kebe kekas kit nemwoe akine Job akobo ng'omnotet ak kakuyet. Ko kakebwa mising kenai kele ng'omnotosiek chekitinye ko kikonu Jehova. Mami ng'omnotet netinye chito ne nenyinet. Ng'omnotet age tugul ak kakuyet age tugul netinye chito ko kikonu Jehova. Akoyoni ale kiyonjindosi koboten amuin kimukoyoegei chito. Kingwa chito Jehova konde kamukosiek orinyi. Kinde kamukosiek tugul orititab chito. Amun ndakiyoegei chito inendet kotakitinye ng'oliot nekimwoe kele kiyaigei anyun chito akitya kwai kamukosiechu. Kerka karit nekakiyai. Tuguk tugul chetinye karit ko kindoi chito. Anan ko mashinit age tugul nekakiyai ko tuguk tugul chemi mashinit noto ko kindoi chito. Mami kiy nekindogei mashinit inege kobate kityo ngongi kokakikochi kwai boisiet konam kwai boisionik kosubkei ak tuguk chekikinde orinyi. Ko ni anyun kakinai komie kele king'omit Daniel amu tamirmirietab Jehova. Angen ale kimi kenyisiek chengap komwoe biik kole ngeba sukul kuye kikamwa keng'omitu angeetu kora keng'omitu. Amache kekas ng'oliot nekamwa Job kosubkei ak ng'omnotet nebo kenyisiek. Mwoe biik chechang kole ngetesetai keetu tinye kenyisiek 5 komengen kiy, itinye kenyisiek 20 kotakabinai, ngimi olimbo 50 ing'omitu ak ngimi olimbo 80 ko kaing'omitu mising. Lakini amache kekas kit nekamwa Job eng kitabut nebo Job kurgenyi ko 12 koitenyi ko 12 akesomanate manachikit olimbo 25 eng Job. Mi ng'omnotet ak kamuktaet koboto inendet. Tinye kirwoget ak naet. Kananamune 12 Job 12:12. Mi ng'omnotet koboto boisiek cheosen ak mi naet chong'indab betusiek. Kale Job mi ng'omnotet koboto boisiek cheosen
ak mi naet koboto chongindab betusiek. Ateb ale naoni bo chongindab betusiek kokobun ano naoni. Mukamwa Job komie kole mi ng'omnotet koboto boisiek. Noni ale iman. Noni ale rani kongen biik chechang kole biik chekakoekitu eng emet, biik chekakoosekitu kotinye ng'omnotet. Lakini ng'omnotonoto kakium eng kwenetab kenyisiek. Kakium kong'ete kenyit netai akoi kenyit nekakoit chito. Ko kayumetab ng'omnotet nebo kenyisiek. So konakamwa akine Job komie kole mi ng'omnotet koboto boisiek cheosen ak mi naet chongindab betusiek. 13. Mi ng'omnotet ak kamuktaet koboto inendet, tinye kirwoget ak naet. Kanyo kowekta kora Job komwa kole mi ng'omnotet ak kamuktaet koboto Jehova. Anganda kamwa kole mi ng'omnotet eng boisiek, angen ale kenyisiek chechang ak kasarta nekoi kemwoe kele biik chekakoekitu ko icheket chetinye naet ak ng'omnotet. Lakini kamwa Job akitya kowektagei kora komwa kole mi ng'omnotet ak kamuktaet koboto inendet, tinye kirwoget ak naet. Inendet ng'o noto? Ne inendet noto ko Jehova inendet netinye ng'omnotet ak naet. 14 komwa kole kero pute amakimuchi ketech kokeny. Kere chito amami neayoitiet. Kero ete beek akotenyo akoyogu kokeny akonyi emet. Mi koboto inendet kimnotet ak ng'omnotet ak nenyi kebeberi ak nenyi nekiberberi ak kaberberindet. 17. Imutyin kirwogik koek lulenik ak yoe inendet kirwogik koek cheberber. Ani ale ni ko ng'alalet neo mising nendoitepchini sikobit ikuye. Kokakong'alal korong komwa kole mi ng'omnotet eng boisiek. Akitya komwa kora kole achicha. Nganda mi ng'omnotet eng boisiek ko Jehova inendet nenyi ng'omnotonoto ako nenyi kakuyet. Akitya komwa eng 17 kole imuti kirwogik ako inendet neyoe kirwogik koek cheng'omen ako koek cheberberen. Angen ale eng emet kikasya ngap kong'ololchingei biik chemi kapkirwok. Umwoe kole chorwenyu neng'om anan mwoe eng kutit nebo Ingeresa kole my learned friend. Lakini kamwa siret komie kole Jehova neikochin ng'omnotet kirwogik ako inendet kora neikochin berberindo kirwogik. Ani ale ngewekchigei yun kakebunu ingen komie kit nekiita biikab Babylon. Kimi biik chekibo Babylon cheking'omen, lakini kango kakochorgei Jehova kobek ng'omnotosiekwak. So nokose kora ale takimwochi biik cheng'omen. Okwek chorwochi, manachi irwochi ing kotini, manachi irwochi ing emet, akot akoi kirwogik chemi kokwotinwekyok. Ko kamwa Jehova kole inendet nekono ng'omnotet ako inendet nekono kirwoget nekararan. Abwoti atkinye konome Solomon kandoinatet, koleji Jehova teb kit neimoche. Komwa kole mamuchi andochi tuiyoni, mamuchi andochi tuyet netilil, kono ng'omnotet ak kakuyet sikobit amuch andochi tuiyeng'ung. Ako kikas Jehova akitya koboibochi Jehova ng'oliot ak sometab Solomon. 18. Ityochi ratutikab laitorinik akorote swenutikwak eng birenet. Kale inendet kora ityochi ratutikab laitorinik. 19. Imuti tisi koek lulenik ako kabui chekimen. Isto twekunetab chekiyoni ako isto kakuyetab boisiek. Kakowal kora kole isto kakuyetab boisiek. Kokamwa atkan eng komasin kole tinye ng'omnotet boisiek, lakini kamwa kole Jehova neindo ng'omnotet boisiek ako inendet kora neisto ng'omnotetab boisiek. Kale isto kora twekunetab chekiyoni. Angen ale mitei biik chekiyoni ng'omnotet, ko Jehova nekikochin ng'omnotonoto asikobit koek nekiyoni. Manachi raini kiyonin eng ng'omnoteng'ung. Ngot ko ii daktari kiyonin, yo kelechi chito kerichek chekiame kochu kokase, ngot ko ii kandoindetab emet kiyonin. Kiyonin amu ng'omnotet neitinye ko kikonin Jehova, ma ng'omnotet nekinyoru inyegei. Kamwa kora kole imuti tisi koek lulenik. Nini kong'ololchin kiboitinikab Jehova katakomwa komoswek alak kole kinyorchin ng'omnotet kutitab tisindet. Nekoibor kole asikobit kong'omekitu tisik, kong'omekitu amu Jehova. Mang'omekitu amu ng'omnotet age tugul nekinyorchin kitabushek. Mi ng'omnotet nebo kitabushek nebo betusiek, lakini mi ng'omnotet nebo Jehova ne inendet ko Jehova netinye kakuyet. Kamwa anyun eng koitetab 21 kole rongyin bounik sasisiet akotyochi birenetab chekimen. Nyoru tuguk cheung'otin eng mesundeito ako ibu urwetab meet konyo lapkeiyet. Tese bororiosiek ako ng'emei
ichek, tese bororiosiek kong'eme ichek, iseri bororiosiek ak koyumi, ibe mugulelwekab eunekab biik che ng'omen ak ikochin koombeniote ng'ong'atet ole momi oret. Tungtung'yotyin mesundeito amatinye lapkeiyet ak kokochin ichek koterteriot kou chito nekakobokit. Kas kimnotet netinye Jehova asikobit asoman sirutichu, angen komye ale biik che kimen eng emet ko biik che ng'omen. Kong'ete raini biik che ndochin emotinwek kou presidentishek anan ko prime ministers anan ko laitorinik che kikilewen, ko atkan kora kihakikishani kakinet bichoto konyor ng'omnotet, lakini kamwa kole Jehova neikochin ng'omnotet bichoto. Nemanachin kong'alalu raini kui agenge eng chito nendochin emet, ndochini county, ndochini kebeberwek che kikileweni amu ng'omnotet. Asikobit kora inai lebo iman ng'alechu, ko yo kimoche kesir chito kasi kelechi konu kartasisiek. Ngot ani ale inye age tugul neyoe kasi rani ko kikimwaun kelechin iyogu certificate iniku sikobit kesirin kasi. Mami chi nekikisir kasi ko mayokto certificate inikyik. Ko nekakomwa Job komye kole ng'omutik tugul chemi emet, kergei ngot ko kirwogik, kergei ngot ko tisik, kergei ngot ko laitorinik, kergei ngot ko biik chetinye ng'omnotet neune, ko ng'omnotonoto tugul ko kikochin Jehova. Kikakiker atkinye kemwa kele ng'omnotetab kipsomaninikab sukul ko kikochin Jehova. Oini kakong'alal chito neng'om nekekure Job. Job ko agenge eng biik che kiking'alale kainenyi ak boisionikchik eng tuyet nekimi Kipsengwet. Ibwoti koitito setan Kipsengwet kyoe tuyet, kokatuiyo werikab Jehova, akitya ketebe kelechi tos ingen Job? Job nechoma konam kole setan yacha, angen lakini kikochi tuguk chechang asikobit kochamin. Neboru kole kichichi ko kinyor chamet eng taitab Jehova amu kiiwei Jehova. Ko nekakokon Job, abwoti kong'ololi Job eng kasarta nekakomyan, ko kakesas inendet mising kot ko kakonam koilegei orek. Kong'alal Job kole kyo chito netogunot eng emet, kole kingang'et akatonon kokutungdos laitorinik, kingang'et akotonon kokutungdos mokorek, lakini nguni kokakesasa. Nekaibor kole kimnotet nekitinye Job ko kinyor tamirmirietab Jehova ak mitetab Jehova eng orinyi. So nakase tang'alalun inye raini neindoi, ang'alali chang biik chendoi chemwoe kole asikobit ande kwamu somanenyu amu kiyo university kinyoru degree, lakini amache alechin achicha somanano itinye ak kakuyet neitinye kobunu taitab Jehova, kimakobunun. Ako nekakomwa Job komye chito nekim, chito nekikisir kainenyi eng bukuit netilil, chito neking'alale boisionikchik eng tuyet nebo Kipsengwet, kele kibo imanda chichoto ako kimi Jehova orinyi. Mache anyun kebe kora sirutik chetililen chekinyorchini kitabutab Korindoek sikobit kekas kit nemwoe Paulo akobo ng'omnotet nemitei eng kenyisiechu. Nekang'alal Paulo eng Korindoek netai, kurgenyi ko 1, koitenyi ko 20 akoi 25. Korindoek, barwetab Korindoek netai, kurgenyi ko 1, koitenyi ko 20 akoi 25. Kas kit nemwoe Paulo. Mi ano neng'om, mi ano sirindet, mi ano kiptiyotyot nebo kenyisiechu. Tos mayai Jehova ng'omnotetab ing'onyuni koberberit? Amu eng ng'omnotet nebo Jehova ko manai ng'ony Jehova eng ng'omnotenyi. Kicham Jehova kosor icheket chekiyoni eng berberindo nebo ng'olyot nekiyomdo. Amu some Yahudi kabarunoik ak cheng'e Yunani ng'omnotet, ako kiamdoi achek Kristo nekikikartat nekanekutiet eng Yahudik ako berberindo eng bororiosiek. Ako eng ichek chekikur Yahudi koboto Yunanik, Kristo ko kamuktaetab Jehova ak ng'omnotetab Jehova. Amu berberindo nebo Jehova ko ng'om kosir biik, ak nyalulnatetab Jehova ko ngim kosir biik. Kateb Paulo tebutik chekororonen nebo kwang'ut kole nyeno chito neng'om, ngoro chito neng'om, ako nanyun ile chichi ng'ololi koma chito neberber. Paulo ko agenge eng ng'omutik chekimite eng kenyisiekyik. Ibwoti kotononi Paulo eng taitab kandoik, akitya komwochi kandoik nekekure Felix kolechi Paulo, kakokonin iywek somaneng'ung neo. Koesio Paulo kole acha makibi iywet, amwoitoi ng'olyo nebo kimurtoiyot.
Paulo ko kimi kelyekab ng'omutyot nekibo emetab Israel nekure Gamaliel, chito neking'om nebo iman eng emetab Israel, professor ya neking'om nekimakomi nekergei eng emetab Israel. Ko kakotach ng'oliotab Jehova konam koteb tebutik Paulo, noni ale takitebe kakichek rani kele miano chito neng'om inguni, miano sirindet inguni, amu kamwa kole tos mayai Jehova ng'omnotetab ing'unyuni koberberit. Ya kakisyai sirutik kenai komye kele tos mi ng'omnotet ing'undet anan mi berberindo ing'undet. Amu ya kakinai ng'alechu kenai ole kitoptoi ak kenai ole kisoptoi kele tos mi ng'omnotet kobotech iman. Onen ale kakateb kuno itebe kele amune sitebe kong'omen biik. Lakini kateb ng'omutyot nekami emoni kenyisiek chemaloen 2000 kole ngoro ng'omnotet. Ko kamwa ale kangotebe chichi ko kipsomaniat mising nekibo ng'atutik, kimwae kele Paulo ko kiokiliot nekibo ng'atutik. Lakini kango kakotach ng'oliotab Jehova koteb kole ngoro chito neng'om. Tiptemai komwa kole amu en ng'omnotet nebo Jehova komanai ng'ony eng ng'omnotenyi. Kole manai ng'ony Jehova eng ng'omnotenyi. Maimuch konai ng'ony eng kakuyosyekchik Jehova. Ako iman ako inguni ng'ong'ololi kotyeme ng'ondet inguni kocheng ole mitei Jehova. Bwoti emotinwek chekimen chekeroin emetab China, kakichop mashinishek chekimen chetobeni soet kumwoe kole kimache kecheng ole mitei Jehova, kimache kecheng ole mitei chito nekyoe ng'onduni. Nganda mamwa kole kimache kecheng ole mitei Jehova, kumwoe kole kimache kecheng angot komi biik alak chesoptos kou echek eng olimbo sang. Sikobit komwa Paulo kole matakomuch konai ng'ony Jehova, kwamu kakibakakta ng'oliotab Jehova nekikisir eng Tamirmiriet netilil. Kakibakakta ng'oliotab Jehova nekikisir eng ng'omnotosiekab Tamirmiriet netilil, ak itya konam komanda ing'ony ak konam kocheng ng'omnotosiek alak. Nenito kenai komye kele ole mi ng'omnotet, ole mi kakuyet, ole mi tuguk chekimen komi taitab Jehova. Kamwa komye eng 25 ng'olio neo kole amu berberindo nebo Jehova ko ng'om kosir biik, ak nyalunatetab Jehova ko kim kosir biik. Angot komi berberindo nemi Jehova ko kamwa kole maityin ng'omnotetab biik berberinoto. Angot komi tuguk chemaingen Jehova ko maityin akot ng'omnotetab chito konai tuguchoto. Ani ale ikuitosi sikobit inai komye ile makat ng'omnotetab Jehova. Ng'olionito ketonone nguni kemwoe kele tamirmirietab Jehova ak ng'omnotet nekochin biik eng emetab biik chesoptos. Kaikas kakong'alal Paulo komye kole ng'omnotet nekitinye ko maityin berberindab Jehova. Nengemwa kuno atebege nganda ng'ole maberber Jehova, ng'om Jehova amami berberindo koboto inendet. Lakini angot komi kiy nekararta eng taitab Jehova ko kamwa Paulo kole makiityini. Nikotok kole ng'omnotosiekyok chekitinye eng kakuyosiekyok chekitinye konyalu mising kecheng Jehova. Ak ng'ololini amu kimi kenyisiek raini chengap koesyo biik wan sirutik chetililen. Angen kipsomaninik chechang chengap komwa kole kisomani Bible sikenyorune ne. Abwoti kenyisiek cho kokebunu chu kobo 1800 kobit ng'omutyot nebo emet nekekure Charles Darwin nekiwa kitya konam kosoman kutik. Kango kakotar komwa kole king'ete chito kutyet ak itya tun koek moset ak itya koek chito rani. Lakini angisub komamwa Bible kole king'ete chito kutyet. Kamwa kole king'alal Jehova kole ngobit kutik. Lakini chito ko kikiyai ng'omnotetab Jehova. Ako noto nekenyorchini sirutik chetililen. Sikobit ng'alal eng kaset neo mising akose ale tanai biik kole ng'oliotab Jehova kobo iman. Ako mi ng'omnotet neo nemi ng'oliotab Jehova. Angen ale biik chechang raini komatasomani Bible. Amu kere kole kiketyingei, ngotko kwasoman wikini konye komi naketyigei wikini, ngotko kiasoman arawani konye komi naketyigei wikini. Lakini nginye nemoche ing'omitu isoman ng'oliotab Jehova. Manachi kisoman kitabusiek chechang. Sikobit amwa kora kouno ko ng'oliotab Jehova kokonech kebe tai yu kibendi ng'olol akobo tuguk chetomo iityi inyendet, tuguk chebwone eng tai. Ongebe anyun kitabut nebo Jakobo, kurgenyi ko 1 koitenyi 4 sikobit kekas kit nekamwa Jakobo akobo ng'omnotet akine. Kakisubu ng'omnotet kong'etege olimbo taunet, kekas ng'omnotet nebo Joseph, kekas ng'omnotet nebo Daniel, kakekas kit nekamwa akine Job akobo ng'omnotetab boisiek.
ko agenge eng boisiek che kisob eng emet. Job ne kangalale ko kisob eng emet kenyisiek che nekit 100 ak itya kosir ng'omnotetab boisiek komwa kole Jehova neikochin boisiek ng'omnotet. Ngekas kit nekamwa akine Jakobo ain komalo kango kakonyo Kristo emoni akobo ng'omnotet. Jakobo kurgenyi ko agenge, koitenyi ko 4 akoi 6. Agengo eng muitaet netinye boisiet neikesunotke sikobit oegu cheikesunotinge ako nyitotin chemarartaat eng kei. Ako ngot kobet chi age tugul eng okwek ng'omnotet ko ingosom Jehova neikochin tugul eng ayebindo amakereko ak ikochin inendet koitetab 6. Ak ingosom eng kayanet amat kosake amu inendet nesake ko kergei ak mildaetab kei nebo nyanjet nemildoi usonet koba komasi ak komasi. Kakongalal Jakobo ng'olyo ne kararan kole angot kobet chi age tugul eng okwek naet anan ng'omnotet ko ingosom Jehova neikochin tugul eng ayebindo amakereko. Nikotoi kole nyolu kesom naet ak kakuyet kobun Jehova. Mamwa kole angot kobet chi age tugul naet kungwo kosoman. Kole ingosom sikobit kokochi eng ayebindo. Ak itya komwa kora kole ako ingosom eng kayanet amat kosake amu inendet nesake komokoi konyor. Mangen angot ko kisom ng'omnotet kobun Jehova. Nakase tang'ololji kipsomaninik kuyo kitonone ng'olyono noto kemwoe kele boisiet nebo tamirmir tilil eng kokoitoetab ng'omnotet. Mangen angot ongerane kipsomaninik kyosomani ole angot osom Jehova kokono ng'omnotet. Ya kamwa kuno ko mamwa ale kitepche ng'weny kityo ngono kesom sikeng'omit. Amu ye kakesom konyolu keba sukul sikobit ngisomani ileji Jehova kono ng'omnotet akuyo hesabuk, kono ng'omnotet akuyo chemistry, kono ng'omnotet akuyo physics. Eng okwek kyosomani university ileji Jehova kokono ng'omnotet sikuye kosit neiyoe. Amu atkan kora kebendi kishojin kitabushek, lakini takiwekyigei Jehova ak ileji Jehova kono ng'omnotet nebo tuguchu. Akot eng kasarta nemite miondo inguni kikamwa kong'etoi ingoketou kanetishoni ole andaraini kotuiyo ng'omutik chebo emet che ingen Jehova ak itya kosom Jehova kotomo koba lab koba kochikil kole ne kerichot nebo kutiet nebo corona ak itya koleji Jehova kone kikuye kutiani ko kakosai ng'undet ak kosom biik tugul komabek arawet agenge ko kakikuyo kerichondenyi ak itya konam kosopcho biik ak kowekyigei taitab Jehova emet. So nakamwa komie kole ingosom chito ng'omnotet kobun taitab Jehova. Nakase ale tamwaun inye rani nemanachi ikere ile matamin ng'omnotet. Ileji Jehova kokonin ng'omnotet. Ileji Jehova kokonin kakuyet ak kokonin naet eng tuguk chekiyoe eng emoni. Moche kora kewekyigei kitabutab kitabut nebo Amdoindet sikobit kenyoru ng'olyo nebo mwisho akobo boisietab ng'omnotet anan tamirmiriet nekonech ng'omnotet kenyoru ng'olyo nebo mwisho eng yoto. Amdoindet kurgenyi ko 8, koitenyi ko 5. Amdoindet kurgenyi ko 8, koitenyi ko 5. Nekamwa kole monoe kiy neya age tugul neribe ng'atutiet ak ibestos muguleldab chito neng'om betusiek ak kirwoget. Monoe kiy neya age tugul neribe ng'atutiet ak ibestos muguleldab chito neng'om betusiek ak kirwoget. Kole ibestos muguleldab chito neng'om betusiek ak kirwoget. Ng'olyot neo nebo iman. Ng'olyot neo nebo iman. Yani kamwa korong kole maityin kiy neya chito neribe ng'atutiet. Maityin ng'emisiet chito neribe ng'atutiet. Ak itya anyun komwa ing nebo aeng kole ibestos muguleldab chito neng'om betusiek ak kirwoget. O ng'olyonono. Ibestos muguleldab chito neng'om betusiek ak kirwoget. Kaking'olole boisietab tamirmiriet tilil kokoito ng'omnotet. So nekaibor kole yo kakong'omit chito kosubkei ak tamirmiriet netilil komuchi kobesio ng'omnotosiek ak itya kobesio betusiek. Ibwoti atkinye ketebe Jeiso kelejin Jeiso
itwou kagesunetab kei nebo ing'ondet. Kimuch kimwa kole tun yoker kouni ak kouni ak kouni onai ole kakorik kagesunet. Inganda kimwa kole betut anyun nebo mwisho komakikonech kenai, lakini kikon kabarunetab tuguk cheyoksei. Kinoe ne Jeiso? Kinai amu kimi tamirmiretab Jehova koboto inendet. Mi ng'oliot necham achame mising nemi kitabutab Johana. Nokosole takibe yundo kesoman sikobit kewekyige yoto. Johana kurgenyi ko 8. Akobo Abraham, chito nekimi emoni, nekimuch koker betusiek chebo Jeiso komi emoni ak itya kobaibait. Ngebe Johana kurgenyi ko 8, koitenyi ko 54. Kowal Jeiso kole ngot atororigei kobuch torornatenyu, kwandanyu neitorora neomwoe ole inendet ko Jehova neng'wong, ak tomo na inendet ak angen inendet, angot amwa ale mongen inendet aeku kipilembechwa kokwek, ako angen inendet ak aribe ng'oliondenyi. 56. Kibaibai kwandang'wong Abraham koker betunyu ak kiker ak kokaskei. 57. Kolenji Yahudi anyun tomit kenyisiek 50 ak kiker Abraham. Kole Jeiso kibaibai Abraham koker betusiekab Kristo. Akamwa kole kiker. Ni ko kwang'utiet neo mising akamwa kele nga kimukobet kikowendoti Abraham kosungukoni eng emet, kikoker akoi kagesunetab kei nebo ing'ony. Kiker akoi kagesunetab kei nebo ing'ony. Ibwoti atkan kowalu Danielin karwotitoet ko kaimuch koker akoi kagesunetab kei nebo unatetab ing'ondet. So konakamwa kole chito nekakinyit tamirmiretab Jehova nebo ng'omnotet komuchi konai betusiek, imuchi konai kit neu kenyisiek chebwone, imuchi konai tuguk cheyoksei eng kenyisiek. Noni ale na ko kinauy mising amu cham akere ngap kokilgei chepsokeinik kole yoksei kuno kenyit nenyone, anan mautik chebo lembech kole yoksei kuno arawet nenyone. Abwoti atkinye kokure Mikaya kokur laitoriatin Joshebat komite ak chorwenyi Ahab, koleji Ahab Joshebat, ngebe luget kobwa mautikab Ahab ak itya kokon maunotet. Koteb Joshebat kole tos mami chitab kamuktaindet? Komwa Ahab kole mi chito agenge bo unatenyu, lakini aweche chichotok. Koleji kokur Mikaya. Nyikong'alal Mikaya kole iwendi luget ameweksei. Amune asikobit koker Mikaya betusiek chebwone? Amu kimi tamirmiretab Jehova koboto inendet. Shokere nguni koimen emet, mongen ole bendi biik. Amu kimi kenyisiek cheimen emet, moingen biik ole kibendi ole bono. Lakini angot kobit biik chetinye ng'omnotetab tamirmiriet, komwoe kole wendi ano emet. Kekas akobo Joseph, kamwa kole nyone rubet, ochobokei kouni. Kamwa Daniel koleji laitoriat, orono kakibokyi bo unateng'ung ako yookse kouni. Amwa anyun ale kui kakomwa ng'oliotab Jehova. Chito netinye tamirmirietab Jehova komuchi konai tuguk chebwone eng kenyisiek chemi tai. Lakini eng biik chematinye tamirmirietab Jehova komaikuitos betusiek. Amu kamwa siret komie kole inendet netinye tamirmirietab Jehova komuchi kokuiyo betusiek. Kan kewekyi kamdoindet kurgenyi ko 3 sikobit kikesu. Nekamwa kole mi boroindab ki age tugul eng betutab mi boroindab ki age tugul, mi betutab ng'oliot age tugul eng kureretab kipsengwet. Kamwa komie kole mi boroindab ki age tugul eng kureretab asista. Ko na kakomwa eng komasin kole inendet neng'om, inendet netinye kakuyet kokuitos kit neu betusiek. Kan atebenin inye nekosorani ak nekero, tos ikuitosi kit neu betusiekuk? Ko ineran anan imeng'isie eng kong'ung anan imi kapkasi, tos ikuitosi kit neu betusiekuk? Tos itinye naet nebo betusiek? Amwa sikobit ikuiye betusiekab sobeng'ung ak tuguk chetesetai eng emet, konyolu itinye tamirmirietab Jehova. Akoni ale kaikuiye komie nye nekaiyebit ile bo komonut mising tamirmirietab Jehova eng sobeng'ung. Kikamwat kinyotou ale ngap komwoe biik chechang kole nyolu kityo kebendi kanisa sikobit kotebi tamirmirietab Jehova kobote. Lakini tamirmirietab Jehova kotinye boroindo neo eng sobeng'ung sikobit ikuiye betusiek ak ole sobtoi kong'ete ming'inoteng'ung akoi betusiek chebo osindo, ak mono inegei akoi tun itaitab Jehova. Moche ale koberurin Jehova kou nemie nginye nekaiyebit, amakun mising ale sikobit kotesak ng'omnoteng'ung ak kakuyet nebunu taitab Jehova. Moche anyun kebe taitab Jehova eng saet
ne amache asomin inye ne kaiyebit ne mokyinigei ng'omnotet ak kakuyet ale asikobit itach eng kayanet eng kainet nebo Jeiso. Ongesawa. Kimi taing'ung Jehova nenyo sikobit amwa kongoi amu biikuk chekakoebit. Kongoi ichek tugul Jehova chekakokas ng'olyondeng'ung, kakonyor naet nelel, kakonyor kakuyet nelel. Baba, kou ye kakenai Jehova kele kimakyinigei ng'omnotet ak kakuyet nebo tamirmirieng'ung netilil Jehova. Kokasam mising kokaing'alal Jehova kong'etegei tisik, kandoikab emet, biik tugul cheboisie eng emet Jehova, ile mokyingei ng'omnoteng'ung Jehova. Kone kasomin Baba netoror amu mi tamirmireng'ung netilil kobote Jehova. Ale ngobit konyai ng'omnotet Jehova, sikobit kenai ole kisoptoi eng emet nekikonech Jehova. Kosochi ichek chekakomokyigei ng'omnotet ak kakuyet betutab rani. Ale inyit ichek Jehova eng tamirmir netilil, nekochin ng'omnotet ak kakuyet Jehova. Kaberur biikuk Jehova, siyochi nemie eng kainet netilil nebo Jeiso ne Kiptaiyat nenyo. Amen. Nen kemwochin kongoi Jehova amun kakong'ololwech sirutik chetililen. So boroindo nawendi atochin en nguni ko kebeberta nebo sadaka nekimeche kemwowo kongoi akwek tugul chekoroti boisionitet kong'eten ketestai kibagenge. So kisome kora kele sobit keti betutab raini, sobit kimuch keitchine kora akot en wikit nenyone. So amun imiten en olombo gaa komuch iboisien paybill namba nebo kanisa 400-222 400-222 ko account isire 56-28-65 56-28-65 ak imuch isir kaineng'ung yekaitar isir account number. So yon kitesetai eng kebeberta nebo konunoik kenyoru tiendo 167 en tienwogikyok chekilosunen Jehova nemwoe kole kiib Jeiso cholwogik. So yekitesetai ketieni komuch iyogu sadaka chekuket.
Kongoi ngokwek tugul cheka oyoku sadaka chekwok meche kele sikobit koberur ak Jehova ak koberur boisionikwok. Kan kebe taitab Jehova kesochi sadaka. Kimi taing'ung Jehova nenyo sikemwa kongoi. Kongoi eng bikuk Jehova chekakoebit ako kakonyor Jehova amitwogik chebo sobon. Kongoi eng ichek chekakoyok kora Jehova tuguk chebo boisionikab eunekwak. Nekasomchi kaberuret nebunu taing'ung Jehova ale siberur ichek ak iyochi nemie. Yemondoi kobendi boisionikwak Jehova eng wikit iyochi nemie Jehova. Mengowek komatinye kiy eng mabukoikwak Jehova nenyo. Chematinye amitwogik kesochini kele sikobit iberur eng kainet nebo Jeiso. Chekokosom tuguk cheterter eng sobonwekwak ko sikobit iyotchi Jehova. Ui kakokonyit Jehova boisieng'ung. Iwe ak ichek ak iberur Jehova. Amu kasayanin koboto kongoi eng kainet nebo Jeiso ne Kiptaiyat nenyo. Amen. Akayan ko kakemwochi kongoi Jehova amun kakong'ololwech betutab raini. So kimwoe kongoi en otisiet nekakotestai komie akai wiki nenyone ketuye. So nangepchei tugul mieindab Kiptaiyat. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever.